que Hoko te ki programa. Koini ki mo ke Hoko toko atene taramono ke te fafae. Ave mawa fia ko tu pe fia wa ho. Ko ki talu ko no Hoko. Ko ki talu ga e fi to ka no ka wa atu. Ada te fito ki he. O wa ko lo na he o meni. Amerika kami Hawaii kau maha aki angkolo lega taha oku mau Fifita ke tehni talu ngai ko ni kita man minta ko hu fa bi ha fa fo mo bi ko le que la famille qui fait qui fait Anche fa malo che punto. Poi è malo, fa molta ma fa sì. Ma come che Dio. DJ tu mai mua e fasau lunga malo
Koe kamata toni ke tau au latu ki lolo toi. E taimini, te tau ange maika ki Famili koia e whae koia e taine Fifita e ahoni. Te nau hanga o whahoka te nau tau runga. Mai moho i musiki ki he tau DJ. Kore no e whainga maari e koina. A te whakaturo wa e ngaha i haa kotoa ku whakatapua. E tū mua ke atahe mutua koini ke whawhawha i atu e whae koia tu ngai e tau malari mo i Fifita au sia koe ni sita e tau la koe whanau a rin sio pakai moa te ai e se wata ea moru isi koe whine mātu a koe lahi a ki nau tolu o lupu. Koe heni e mamoko puna koia o lupe. Pea ne iai moe mau whae tangatu. Kau kai ke o whakatoka ngai hani ihi a ki nau tolu. Koe hoko hake koe whileiki ko Ana Maria. Tupuai a o toa koeni. Pea moe mokopuna ulu aki moe mokopuna tolu. Tokanga hawheitu o kunau toi ato. Kane mau wafe mai peke mau sita. Ke mau aua tuka koe. Kohi koe tō matakakanu e tāpu api lahi koeni pe au sia e tāpu koeni. Pea kou taimina e whakatoa la ai alu isa. Neu lere atu ki ai, sio atu ki ai. Kau tangalu isa luisa. Kou sio tama. Koe tāpu api koho o rou ulu hina a kwau kou mako. Ta wani o matoko ua musita. Kai ke more, kaku kei matolu pe, koe lanu pe ko hoko ke e makui. Koea he ki talanu a koeni, o e talamonu, a e fia, ia e haka. E ai hataha he whamoko puna. Kuna o toa. Koe ako tuu pe au ke o whai atua e tāmono e whamokopuna koea o Lemsio pe moru isa. Ni whamokopuna o Lupe o maa a Maria. I he ni whoki mo e whanau a ofa. Ka koe ako mau mo i pe o ku mau fia whakataha. Ka ku whana mai tamaki e whai e ki tau o lunga. Ka ku tangu o di awea e ku whakapale ki a sita e pau o ku whao hene kato. Ka koe ako tari kau he fia whakataha mo ki motor whamonu ia aho e kaunanga koeni, o e toa merie ki ai, o e lola, a e ofa e whaki kia teia e kia ngai aho o uilelei, ko uhi ko e, o ku pau me ko e ngā uilelei o ku me whai, ta tuko mai ai e ki ke tau whonoha mo ia, i hatai me lahi.
ke tau mao o ti whainga maari, ke tau tori, ke tau whaiwhaitak, ke ene mo ui, ke aonga, ke a ke tau tori. Ka whai ai ki i pōpua ki ofa atu te a koe sit, aho ofa koe. Nā ku o ange hoku whamoko punata mai ke mau o tāpū. Patai tā wahi ati mea sita pu hila atu ki ai. Koe ni te tō e la a ahe kai tō lau ha tāpū nuia. Tau no fwai lewa heni e tau kau whakataha ma sita e aho. Whakakolon o nu ia koe ni kia te ia. Te ke tau kau he. O paki ofa ki whanau whamoko puna. Ko kai ke whaalaua. Ai whamoko puna ia o Luisa. Pea mo lensio. E ko mau mo where. Haku hake ko lau ko ke whanau ki sileri. Ko mau hake hako ne o ne he matātai. Ai malo e ahoni ke si mea mai e whamoko puna o au. Ia sita. Ia pepe mai whamoko puna o sita ke mai. Whakatonga mai ai uru tea koe ni. Koe e taha pe ia e ngahe kouturiki e Famili. Ta koe ia e o paki ofat mo kore atu ki he tahine. Koe whahatau tau urunga pe koe. Kigai, o ta koe koe ke whahatau urunga. Koe si la aini ku pero mai. Ka ka tuai mai a sita ki wha ia hoku katu. Ta koe ia e o paki ofat ki a te ia. Aki mo tolu e ni whanau, whamoko puna, tau whakataha e pia whakawhiwhia, whakakoa koe, ngalo au ki o whalahi atu kia kumotu. Ngalo. Malo, patere, dine whakamelo ai lea maari mo le whakamawhana. Ko e tau mia pe i a te au. Kapana mo mamata mai ke i wholosou, nei lihena nau tauanga, pa nei me mo lihene kake maha nau te unga tena tauanga, o ange e mea e patere, nei mea whakaiti whokia e Famili ko ni, nei toki Hoko. Tau whamalo atu ngaka e koe rea pa mai programa pari. Te tau hoko atu he tau programa ki he kore ke DJ ki ne umata fui fasi e ta kei teu teu mai koe e tau programa no hoko pia hoko mai ai pe malo.
just let sales directors last of the shots, and then we'll have our next item. The next item ko talamai beong kita mai ki gani ko pumpe maafana. I'd like to introduce Puskai Namas, Pak Boy. Mone make danga for Sarah Jane, Pak Boy. For Sarah Jane, our dad's office. Ang nangyayari beko ito mga ofa. Ang mga piki mami tonga kapag kifay namin na ibisita pe ang mga nangyayari beko when I find out mga tuwa ko. Mga ofa Sarah Jane, thank you for wanting to be here for Nena. Nena, kamay Nena. Ano kamay Nena? Maopa rin. Nena, go kamay. Go kiseni kipeni kaya ko kapati. Oh, well, I got it. Sarah Jane, did you want to say something? No, too shy. I said, now we are Lena. Hello, what's going on? Okay. Dai mai passeio così. See
Tokonaki ke ufanga i ngā tap tua sa nā haki. Kia tāku mo oto e tangmari ko ni ke whēna ke whāwhara. Ki mua ke whēmau tāku ngā ko se wang whahātea. Ko kuhiwa ko huri tau sai ko takai whanga ki he whangalupe. Mo no mutu. Ka koe mokuna beau o halau kakamoto, koe family ofipe o sita. Ka koe mau ki tālu ngā, o kei te whaa he kaukamoto ko whaa ia i he tama MC pia me hoa. Ka koe tālu a ka nika ki tālu ngā ia a President Tupau, kai pihe whukau hoa ki ke lama mai. Koe mau mea awha pe ma koe sita, koe mau tala monu ki ke pawa a whiawhia i ahakoni. Ka koe ke DJ, ke te dai me pe koe whasi o mo mataha pe ke pēte mau whiawhia, koe a pe malo. Mari dah hendak rumah. Muy bien. Ke whai ata ki tau orunga whapētia ke nau me nā kia sita. Sita, o ku maurea whataku me whorwhora. Mau whai e whawhetai ke sio, he utoro matai ngata i ni alofa. Mau tala monu atu. Ke whawhoro me o tua e lama e maru mi o moui. Maha moui whoroa. Ke si o ki ho ngata watu ki o whangamopu. Pea koutuhi ko matae e pea moku afe. Ko naua aku na pepere a sita. Pea koutuhi lahi. O ku hau a sita ko ha whaifata ki anga ke whanau mo whangaupuna ko te pine mo ui whiawhia, mo ui taua tāina, whea mo mari he mea kotoa. Ka ko o whalahe aku sita. Ke kia mea he ma. Te kore kia haurola,
Rosaline, que na lue atu, e kia me ma, ki tola pen ke, pai aka o ki pai te. Goya ko kore ke DJ e tai mai ko fast tau orunga longa tamai tau orunga Lolo
Tau karitari koe ki e programa no hoko. Koe tau hiki ngā wā ene o pihe. Tau pau mea mai o wata hao hiki ngā wā. Ke whaamai he tau ki taritari koe ki e programa no hoko. Kore ki e DJ, whai wā e mai wā i whasi pe. Mai wā i whasi, tuku mai ki he te koe e programa no hoko. Pai tau hoka tūrena. Maybe yours. Alo, DJ, ora. Tatu mai ha tau to koloa. Kau itu foto bahagia gua balik kau seprogram apa ni? Saya pergi Lotu. Kau lagi DJ, membuat fasio, tanya tahu rumah. Tokonaki
pepe. Mamalo e tau luka pafufa ke Hoko. Tau wafia tuen kakau ke Akosi. Koe tau se te ka poko ani huina e whia maho ni mea meri e ke paa e ki topo apa na whaika tā pape ata. Koe tau mea meri e ni kueni. Koe tau ki se ato aku mea ke poko Hoko. Na tau poko anu ki poko lapa Hoko. Mwana tu e tai mea ho e te tau aiki. Maka na Lotu pe Famili. Ame maka e program participate. Ame ko e apelo waki na tau fai. E pe a fai mari kai na me motu. Ya me mo no fai na mari tu. Mata ke ho mai kai. Ai fa fo. Ya na mau mahai ai ga fai. Ai na ko hi ka pompo. Ko I whatongia whaaskani o Konga no Konga. Waki koe iai te whaki whanau o. Koe whanau koe e tau peo no whaere e whanau. Pea miai pe tā kaua. Koe omi peto o taha, koe pe mono tā kaua. Pea ku alo e pepe tai ni. O wikai te whirata e whanau ia koe nio na wahi api he te mini. Pea Hoko pe mau api o ama hoa e wawha pe ko te whanau koe. Pea ka whi mao he ngai tamai mo ngai whae. O kai a te whi tū te nau kumi kai. Koe kumi me meki a pe sesi. E una wamanaki ni lei pe. Koe whanau koe ni o kuiai. Pea pe tai whanau. Koe tai whanau ia e whae koe. Ka mawon pia sio. Tondele mai whanau ke lauta e Famili, maheni, ukai ngā. Kai kai a whoto e kina. Ia mama, e koha who. Kanela kami me ofa. Ia kau ngā me a. Me afe mai, ia te mātou whanau. O bea e whiawhinu. Ia koe ki hui ki sisi taha. O ia pena ki hana tā kau. Ko winga peia ka papi te mo mea mai kai murue atuai. O ku ori peke tamataha peo mauapi. Ka aiha mau mea kai. O ku make peo no ngai ni mea kai. Ko e ne kuhi e ne tau tuku e se a koe. Pea ku fufu mea mau peo ia. E mau mohe mau toka na toka ana e wahi he. O whakakakato e nga kapati. Mo mea una firma o. Ko mea pete rugi loai, ana toki pe tu wake pongpongi, pe ko whewhi a koe, pe ne awe whewhi a koe. Te ato i tok whai e ta arunga koe ia. Ka ku mea i te mau whae, ko toani o ku te kinga pe mastua, ka koe mea whakamari anga pe ka pe tauhi ku whai e whae koe. Sita. Muka ke uraka si umoro ke rau. Abe rau whakatau ke mahase unit. Loto pea si roho e whiawhinu. Talo me tupu te tālunga. E hau peke mua ke sita. E whai pia ne whu tālunga. Peke hapai. O kai pepe maa si roho e hapai. O whi mau mesi rolo, i mo mata fia pe. Tako e whakaosi koe, o ki whatongia e whanau. E kau kotoa kia e whanau e whanau o hi. E mau talo kunu atu ia. E mau tatau atu. E te mutolu Famili, mutolu mahiri, mutolu kāhinga. I au te mutolu motoa, i e whawhi. A mure more atu. Foi feito a fi mo te ngeta
Masih mai. Tumua ke ufanga ke ngahi whatapu ko whatapua. Kai ata mo whangamali ko ni mo oku ke kahoga te ki whatongia ko ni. Ko te tupe me hedi ko e talango fua. Kai hange ko lau sita. Tumua ke mau kaunga kau te aho pawhiawhia ko ni pia usia a futa ulahi i ho mo ui ko ta uwalong fumani mo. Pea musia ko sita ko ki au ke mo ui wholua pehe. Pehe ani mai te ma wau kawai ua. Te lia na a eke i ko hai kita. Ka koe kutu atu pe koe whaiwhatongia mai pisope. Pisope te vita wari ko la pasi. O ti sai ne ha, o ku mau whakaunga tāmaki ai pia moe tahine pefte aho. Sita koe ahoni. Mau si mawhana pe ke mau tu o whiwhia whakataha mo koe. Ke ai ha kolo ai te mau ma. Kau whonu mau loto i le ofa. Koe ahoni ko te uki i talaho i peke whangawha e koe ni ho whangatoko ua. Ke nau si mea mai mua ki loto ke whaiha ki tau olunga, ko tau olunga ne wotsai ne ha. Ko kole pehe ni ka ana, ko lisi, lolie, pea moe kau tahine wotsai ne ha mo mea mai mua ki tau kaunga kau whataha i he aho ko ni pea mo sita. O whalahi atu sita ka te koe, me piso pe, pehe kino toko ni, pea moe kotoa wotsai ne ha, tua o whawhika. Wawa. Tā e mai whasi lahi a mamani.
mo tayo na dito di mo tao ala mas masih mai tahu mana tu sih kalau mau kain sih okey itu bukan kita tahu kalau nak Fifita ya aku ya Kalesita pengalaman profesor di pikir pihak Hoko kita pengalaman Hoko malo obito MC mau pangamari ya ko le peke upanga he pakatapu ko oso no afaki ihe taki mua e polo kalama e fiapini kau puke whainga maari e koe ni e whakapoponga atu ai tokolahi. Ai ako uinga e whakautu atu he houani hono whakapoponga atu katoa e whakatoko ua Kalesita Fifita pia pehe ki hono whangatonga ani. Kai kehe ko iki kotoa i Fifine oi ahoni. Ange koe o kou lawe ki ai, o ki ai e Konga i Amerika, Australia, Tonga, pa New Zealand. Kau ki ai e Malo ko tui pe pia haloto e tangata MC wane me ado na Hono atu kai kehe ko e aho pe ko ke neo pa ke pe he ai a ko e toko taha toru tau pe ko toko taha ua ri he tua o Fifine o ahoni o kuiai ai Konga i New Zealand he ahoni Konga una unofo New Zealand pagwai Konga una unofo Australia pagwai Konga una unofo Hawaii Amerika ai au kuheni ai a pendita mahe kai pehe ki hene o Fifine taha pa moe mogopuna o kuheni pe amo siaosi suriafu kai uma Hono hoa vero kai pehe ki hena whanau kotoa o kuheni pe amo Niki suriafu kai pehe ki a polore pe amena ki whanau nei Hawaii pe a kuheni foki pe amo sisi taha ko senio suriafu o ku i he motu sao te me iai o te iai pe mo i whakafofonga ai whanau ai whangatoko ua pa mo i whangatuanga ane o Kalesita Fifita kaua i pi motua kono whakahoha atu sa aloni soa kai manase ko taha au e ngai o Fifine ai toko ua si o Kalesita o kune tonga ko eita soa kai ko tui pe o ku ngangari pulolo ai whakamatala pe mo pehe pe haka o hinga e tu a ko me alele fo ke tau pe hoko taki ke tau mau ha fia e a ko e pe a ai me ki keres i ai a ko e mau tau mau hen ko to pe ko re te a church family kam ani ke na o kau mai ki heni ku heni pe mo ka to ko no na tu te hopo mai pe ke mala e ko e mau ki tau na au ne pai ai mau taurunga ko e kono ingoa ko Losana Fifita to ko e taha peli ai pangopuna o Kalesita da peheki a Mary Fifita to o kune Hoko e mau taurunga he pafofonga e atu katoa si whanau a te vita pe mo Katalina Suliafu. Pe aku ne pononga mai ki Lotu ko e ongo hama e ni una mata lele o pite ongo hama e na me mai ki Lotu pataha ko e ongo hama pononga ko e na ai kaunanga ni pai taurunga
koe o Fifine ini pa mo e foha o niki pa mo folore pa kore atu ke alosana ke katak pa more pe mua ka ke lava atu ki a Kalesita o le mao atu ho pare mo te ki a Kalesita o ke ha me ai e mao o pangatoko wa pe a peonga pe mau toki hao ki mui i he poro kalama e koe me a pe ia ai kau iki koe toki tari whaongo pe ha whainga maari kau whafofonga atu heni ai tala monu lahi kia te koe opa ke mao ha tau whaofo opa i ho to Hoko sia ho tau wanima pe a moe opa lahi mai ho whangatoko ua me Amerika kai pe he ki Tonga pe a mo Australia mo nao ngahi whanau me nao ngahi mokopuna koe maure a pe ia Fakafetai hiki ai ome a whaafo koe tua ofa i kia tā mareva ho mau whasi ka mau whakamehite Kuno ki mua o Porque DJ que de tu mata o fui como faz, aí lugar para tentar toque. O canturero que faz assim a da boca lá vai a
le homo morea. Ito mo ke ang fuate ke ofukau. Ito ko tawa ke to mui. Kai pe mo ke ya no ko malo pe. Ko ale le yo fin. Ito fifia mo tawo no. O wi ko ikuna fa e ko. Konga no. Ko ai baru fuma mata. Ai funa na funa fa ta ta ya. Gale mo ko pa bia advice. O venga pe que to Yesu ko mi rota tala fu. Oi Hoko Konga. Kaya aku ai patungan. Roke Fakafetai, patai ke no mah. Fao Maria no ma. Tu tau itawanga. Oi Fifita. Oi me de bu. Ai tau hak helang ko tau. Ko tolo ko koi. Tau mata me to feina. E tau le ya to ma. O a fumarwa. Ke kau tak malu ngai sesi. Kai di Lotu ngai kai di Hono. Dia ngai dia kita. Tu be mo ke ta lo ta Famili Lotu. Ai Hono dia ke kroa to ma fumaro. Ke kroa mestele ke Fifita mo Fakafetai Konga. Tau le ya tua misi. Na foto aki pe ha. Whakakonga sibe na mie kohiri. Whai ngā tala noa. E hangange pe kai. A Hono. Paola misko ya. E foto ki na Fifita. O me melino. Ai tala whakai ngā. O moni pe. Ai tau hiwa. Ofa pe. Ai mea no katoa. E ka mōria ofa. E whanonga o tau whai sias pa Famili. Kai te tawau sia, kai te fia o eni, ai iku ke i tani. Tolo e whamaro atu. Ke kau tak maru ngā o e sesi. Lolo e whatongia hei whiwhini. Ka wewe, e ai ngahi, ka wenga ke pua piri ke tā. Nai ma ngahi whatongia. Nai te mahui ngā ngehi ai a koe. Kai te whewhe. E mau fia o hui ko mo mea heni whiwhini. Sina mea kai ha lea mo ua. Mea takele o lau maari e ka mai tau ke te. E whangatua whawhine ka mai, whanau ka mai whamopina. Koe ni pe mau koroa. Wai mo sio e whamungia. Wai mo e pāke te whakorok moto. Ata wange, ni āto nai, au whiunga mo tau waipai. E le Tokonaki mea rei e ipu me kresi. Whaka fua ke nai pitungia. O eni, ke kahau e whananga. Paa se whamaro a. Te moto o koto pe. Mula mai whiwhini. Mai ka hana whai fua. Ai whanonga mai ni. Me whaka me whai po. Tonga mai toku lau. Ka whai ka hange ka tau nā morto ni. Ka wanga mai toa. Kene au ni mo pe au ni mo. Ke ma moto mata. Tōku kene mawhia pe whaka fua ai. A ngai ka kawa mo ofa ko whai no riringi awa. Hoko e ka fua tā whaka mai whai koe. E tawhi tō hiki ai. O i ngā sea i whanau. Whakamopuna. A mo i whanau. Sino mea. Ke mo DJ i e whiwhini. Kolo ai whiwhini ka whiwhia. E mo omi a whiwhia ko ia. E whakatimu ki a ala to whare koe. O whakasino e whiwhia. Kau hi. Kai oto honga ia. E mo nofo merina. Whamara. Kai hakolo rei. Rea rei. A kai whamaro atu pe. E maito. Whamara popo e whamaro. Wa mo e toa. Ken tataki tau whanonga. Wakatau ka mātuku. Me hawhanga whiwhia. Kei moni tonu ai pe. Ai whiwhia ka ke kresi. Lau maari wha Pentecost. Harafnonga. Oi hifonga e tau. I tau asia. A kau whonta pe kina. A whongu monu ia. O whalahi atu. Leme marana. Kantatawa.
just wanted to say a few words to our Tongan speakers and thank you all for being here. You may wonder why 85? You know, most people celebrate at 60, 50, 70, 90, 80. You chose 85. 10 years ago, we did this for Mum when she was 75. And we're happy that she still recognizes you all. As I said and observed from the back, she is smiling and she's having the best time. Thank you so much for being here. Our mom, she might be the eldest of 13. Every one of them will tell you she's always in the kitchen. She can sew, she can bake. We love you, Mom. But most of all, what we love about you is your love of God. And the example that you have. I don't recall any time she's ever given us a hiding. She is soft-spoken and always quiet. We love you, Mom. We don't have much for you. Come on, it's okay. Okay, come home, Mike. I'm going to say to get another paama. Fifita, I thought, I thought, gave for a mukutuna. Mom, hope you had a good time today. It's like a little reunion. As you can see us, as we're going by, we're saying hello to families here and there because we haven't seen them a long time. We love you guys and we appreciate the time that you're taking, even our families that come from overseas. Special thank you to those of my siblings who live here in New Zealand. Mom just doesn't eat on her birthday, or Mother's Day, or Christmas. 365 days, someone is taking care of her. So special thanks to Ladai, to Steve and Lencio and your families. We love and appreciate you. And especially in the last few years when Dai is here. Kokifa, Abeka Wata, Pekahan no Hoa Toma, He's open. Truly love you and say, Malo Pito. Malo Matunga and the DJ. Give DJ Siwa a hand, please. And the cameraman. Thank you. They take advantage because they're family. Mao, o tui ki mua ke tau whakausi, te tau whakawhi ai whawhikau, ke ne hanga o whakausi tau o katoanga whawhiwhia ko ia ki e birthday ko ia o Kalesita i Haoni. Kai ki mua ko ia u kore mai e whaitaa si aus, ke ai lai tahe taimi, o sika pato ki whakausi leu he tau whawhikau ai tau prokalama. E kei mau ai niheri. Mua koe whakawhi ato ai whakatoko o sita o niheri, e lita, a pono whakatonga ane. O mea katoa pena koe whanau, moko puna, o mea mai niheri ki ai tā. Hiri koe te whakawhi rewa ai whewhikau, ke nea whakau sita prokalama. O tukanga ai DJ o atu hata mai whasi, maro. DJ tu me va foi fácil que foi tu é tá agora que lava que tá o fraus mal. Mua mày Meu mày, how tá mai panau, puna, patuan, meu mãe. Vai como dar o movie.
Pai hoa tau Lotu tāpuni tau programa Fifita ko niya i tuataan ka whingau. Tahiri ko yaman i mga pwede di kayo kumata kong ikas sa tau maa tupo na pwede kayo ni aho di kayo ang tapuan kung maaroa ko. Fakafetai afio e otua. Tamai ko te ao, mola mari pano. Afio ni tau roto. O kore ke u hanga. Kahi talapa ko to pe ko osi no fa. Wa ki rea i ka tonga aho. Ke mo ke vai tau Lotu toku. Ngai e koroa o ko ha mui. Ka ufango fu mani ko ka ugon ka hine ko ko Kalesita ko koroa ko ni ko situa di na wiki vai e ka doa na o Fifita ka o fu mata na me ania Kalesita ka wa siu ko matai Hoko ki apino fu Ibu ai na yai e buka toanga o ka uata ka ki ka hine wahi. Na me ang kia sita ko mosin. Me a katau. Na bakai ki he me ang e kaulangan. Ai fita ko e. Na si hoa. Dia te. Ai e ino e au Bahaya hingga opo hangai omi Kalesita ke opio te pilemu ang kato kakwa ko Hono kaya mamaya be ino au dia pang mofuma ni mata kakwa be na si oba o fa na wa ai fa e fita o fa ko te goe Kalesita ya usila ho kapa mo fu mani mamao ako ke o to ma le to o atu ala hita wa ngai ako ke fituna do fononga o fa ke fituna malo e va u kapa na ia e ka to nga ho fa be ake o hia ko na ko siwa o si toka na wa tapu baba feituna a Hono urutea ingira ta kau ha kai ta rawa e ta faka kaua ai fu na o mau e fa e fita ko o va tu batai o va ta ni moto be fa na naisa ka wa musio se bana o va to ke ka tangata I ke Lotu o piso pe o Palestin o be mai o rangi ya aho mau imo ai wa aho e ke tau fasi aho mau ina tau mau yo le o wa o fai mai fai fita Fakafetai i aho wen ya we tau he mau o nga o tua o fai ko ai de mo wi o va ke fe tu na Kalesita o va de mo to ko do pe Famili ko do o me mai fai ho ma ara aho ni te o showa e tau te fia mo de de ka hange o va ka I ka o ko le a go ro ma le ya ti mau to pa pe o ko le ti ma to le kai be no ma be ma to ai oma ai rere ai pe una o va ke de ko Kalesita o va na hi o Famili ko do pe o me mai ka fai da Lotu
ka ia aho whakua e kisi hau o koe o tua e langi ka umai o beso mo ia o koe e hau o mai hau koe hau ka e niua a hau wakio e hau niu wharewerewa te pia kotoa pe ma kei maka ia ai nau lo me langi ai afionau koe whaamu pa mo e whina ngau ai afionau ki he le whanau ke nau ko ui fie kia ta koe ahonia fie Famili o ia koe tauhi mau o ai afionau whai ma e moi ki e mau whai e Fifita koe ka mo ni ke mate papi ai le mama i he po ne ke mo hi ia fuoroa na toi aba pe he poki o fai ai le ngai patokia na le ko me me akai ba ele fa na u le pa o fa pe ka ia ki ho afio ma ro ho mi maranga ke te ki mau to mau wa ko me ala na me he fa e Fifita ko ki Hono ni ma na tui na piro ni ma ko pe takai ni ma ko kai pe ma lo ai le moi ka ko mau ha ki ho afio ai ta ko ke na ho ai Fifita ko ni Kalesita e prova hono ta wa ko fu ma lo o ko le ba po ma ba ko e po a o e fiona e ko ta fo no ma be ho ka ai Fifita ni o na ma o ho ma i mo do ni o mo Famili Kei lau e leha pai atu. Hifu ai afi nene apio na me keina e pina blau koe ni. Ka koe mau Fakafetai atu. Ma fo ke te langi ko toa beki ho apio. Koe langi pe a apio na. Vai tā koe kina mai a Kalesita. Vai tā koe kina mai a lai Famili. Ai whanau ka umai whanau puna. Nau huri hoke e hamo ori pe. Ai tokolahi koe uhi ngai au pune mo ui polo ai. Kone mamata ke whanau pe koe whangamoa puna hangeha loko ni pia e nau tupu Fakafetai atu biho apio e ki o kumau hanga apio amana kia ni ke mau matu o ana mama o e Konga atu ma fauki mau toru o mau apio fofo na o ni na uteu ma toka te a apio na i tana ki ka umai tutu atau kono ga ko apio na pa faya mau ta pa mo mo fo no ia Kore ni wa fa ko sisu Christ ka mau fa mui. E a ko Kalesita ta we ko sisu Christ. Na mo o fa o to ta mai. Na mo pe o he mau mai e mau to ni. Ai a ro ba ke no foi ai a Kalesita. Mo ki mau to ni ko to pe no na hi. Ai pe o ta la.